lik i došli u epizodu Minecraft Survival Gamesa. Znači ljudi, igramo na Mineplexu, mapa Kokoši Island. I znači ljudi, baci su novu teksturu, Huak 64x64. Customize, bit će link u opisu. Znači ljudi, evo odmah kažem pozdrav za ovoga Trusera. I pozdrav za Dimitrija Zamenu, ono što su mi pomogli nešto. Ovdje kad su bili timeri na mene pa su mi pomogli gdje su šta su. Znači ljudi, aj malo da letimo mi malo po mapi. Ajmo da uđemo u onu kuću, nam taj bak. Ah, fuck. What the fuck? Snijam. OMG. OMG, brate, šta je ovo? What the fuck? What the fuck? Kakav bug? Koliko imaš suba? 48. 58. Šta bre 48? Ne, tijok brat. 3, 2, 1, what the fuck? Jo, sad kad me targetuje. Tako ću da počne da flamam, tako ću da počnem da psujem. Ljudi, idemo gore, vamo, uzvodno. Sad ako me targetuje. A neću uzvodno likove. Ovo si je već pitu, tu ja ću pokupim ovdje čas. Evo ga već jedan experience. Ne znam što sam prošlo da, ovdje ima čest. Ne, ovdje je taj čest. Gledam da ovdje ima čest. To je treba da bude. Ili su ove strane, ne znam. What the fuck, gdje su čestovi? What the fuck? Oh my god, brate, pa neću to. Oh my god. Brate, pa šta mi to daješ, jebote? Aha. Riješio sam ga. Oh my god. Riješio sam ga. Dobro. Dobro smo obučeni. A jo, samo što sam low. Low sam, brate. Ako mi neko dođe, ja da ga ispušim. Onako su baš lijepo da ga ispušim. Valjda nije uginuo ovaj. Čume ne uginuo, pa nije on. Život je ljudi. Valjda nije crkao. Aha. Čamac. What the fuck? Nije sutra. Ne znam. Uzmemo lijepo čamac. Neću čamac. Čamac je za kritične situacije. Ljudi, koliko sati? Jebote. Sati 00:49. Pa dobro. Op. Jeste. Držim TNT u ruci uvijek. Gdje je ovo, brate? A gdje su likovi? Sad kad mi dođe iz lijeđa i kaže, ne, ubije me. Baš mi polude. Ako se popnem gore da enchantam,
neko će me napasti. Da, kako sam znao? Tako je, bre. Idem gore. Aha, dobro. Dobro, ovo su lijepo da namestimo. Kako toliko je. Znači, to hrana. Ovo sam mislila da ćemo imati. Ali ne. Aha, mogu i tu. Hrana. Supply. Supply je vam s ove strane. Od one vode. To je ona voda. Tamo je supply. Sad kad bi se začarao bilo bi jaja. Ali ne mogu. Evo je pa supply. Koliko se ja sjećam ove mape. A nije tu, pa gdje je onda drugo mogu da padne? Pa gdje je, brate, mogu da padne? Sad ja ne smijem ništa da začaram, jer će me neko napast ko ovaj s lijeđa. Tačno sam imao osjećaj. Pitao sam krenuo da čaram, ovaj mene je ubio. Amo nema niko. Dobra, idem, nema veze. Jebem ti, ne sam ono ostalo tu. Uvođen. Sine! Znao sam. Znao sam da će me napasti. Još jedan. Znači ljudi koliko imam kilova, ne znam ni sam. Samo je dobio, ne samo mi ostao. What the fuck? Dobro. Šta je ovaj imao, brate? Ne znam. Ne znam, ljudi, imam 3 kila, idem dole. Bio je refil, jel? Ko bio refil? Aha. Samo se plašim da se negdje ne šifta i da me čeka. Jedino se toga plašim, ništa više. Malo pre sam dobio kombo na ovome. Zato sam ga i ubio. Aha. Monster, aha. Sine, šta ti treba? Treba fishing rod. To, sine moj. Evo tebi ako treba. Ne volja ti buraz mač. Evo ne ti dam stunar. Čekaj, imaš supicu. Daj supicu buraz. To. Dobro. Pozdrav za trusera. Veliki pozdrav za njega, on je čovjek car. Kaže što treba. 17 strela.
Šta je, li idu van? Joj, ako nas slikaju, dobit ću ban na ome sranju, Minecraftu. Aha. A, će biti džirite. Će biti džirite. Da, alo. Alo. Krasno. Ajde. Ne, čorbicu, jebo ti sve svoje u pičku. Jesi toliko glup? Kako si glup? A šta, čekaj, samo nazvat. Aha. Eto ljudi, to je bilo to što ste gledali epizode. Ako ste živjeli, bacite like, bacite share, bacite subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!